Session part kinung elam jaka All India Trinamool Congress na po Meghalaya kali bantingo ia kini hekai ki belaplang ia jing ki khama secretariat bat mentaga kentipat kini hekai ki la shong shadian jaka secretariat na kalyang UMLA jaka Trinamool Congress uba George B Lindo lengkat bagi katukan ngut kini elam kali berkendu biang ia kini hekai hadian bagi kini hekai ki la shong miat asurok lais miat laisengi mai akan dikaji kendu uba George ulaya nya kendu ia ni banyak keren lu ya ka jing ia ke bagi kili kendu nadu bagi la shong hakate ke jaka habe kan bikin untuk khabar ba George Loong wa ka sukar kam dei ban le khlong na nei ban chipen bang mit ye kin ngi kai kum ba pan bang ye ki khna nei ke ban pen i de ka kam na ma ka lang jongki ru kum ke meli ki la jura na ka por ka por ye ka jing e jing ni kai hapo ying da ba tho an jong ka jala wa George Loong ru ka shong ka sukar kum du kan le ye ka ni ka kam ban weng no ye ka jing e jing ni kai khna ba ki ngi kai kim dei ban thia a sorok nei ki de ban le cheying sesam ba kum juru ban di school na ka ban ta ban ai ka jing na jing start ba ka jing kai ya ki khna school high school jongki Yaki Andre kenapa yaki session kita prepare kum ka kunhun mat kum kinong ilam ngilai ra ya kini ka gamat jung kinong hikai na ka porse ka po te na takadaw na du SSE na du deficit na du adhoc ikini baro ngila juira na ka porse ka po bangin nang era after that mainly balik kendu yang civil minister so Andre ka kalau mentah na kanyang government na du tempat kam semara banyak kan ko kabinet atau naik lagi kabinet pada belum pun dengan kata issues gedongki. So kita ni bertempat dengan dunia kebukungsan kalau mungkin itu pengikular di kiri yang kipai kebukungsan kalau mungkin pendep di kira Andre mental ada pikular tanggung penhun iki lan bangker sangga soka maka perpau bagi empat kita kejimut jeperhat na kabenta bersya kada alhamdulillah menbaik ya kini dibelok senyang dan ni na kabenta kalau di kada dangi lek kunu kena sa ni mansi penhun kai tang di WCT penong menginisiam menri umpeni dah kakam atrai kan ta kan penduk di sanya ndai tang ha sokar dan penduk di sanya agi nong cepat baik ti na kadau ti tempat di sokar magadi men persnapan hai kenu nuka kata ka rai na kalang cuti haka bai dei bakal jenglawan orang ngajin terwana gamen mentah Nama appointing authority kadai kan school man dia gini kena jadi ka soka ko mata ban option tip on go ke go ke school man kadai apa dia pengalaman enhancement ni kada kanu exercise lagi kanu kajing persiang lagi yang sokar kata kajing tumbuh ke sokar kanu ban ra kata kajing penkiu kata kan hapanya kumat ni tang dekat ketian hapus ketret bila ban khod iki medi di bila ban khod iki association juga ni kai tu entah ya merjing buat langkah mas idon na hikai ki bala trade ki arpole kusnam idon ki na hikai ki trade ki sausan snam kata ka syong haka jing start jo sokar banyak keren mejing politik ko kai do kai ka bakhang sokar bele kata ndrei banwan koi pat sya kata ka jing kata kelenti baya sucu jimut lang kata ka syong pat ha kata ka jing so bumi na ka jing bandres ani banra ikini gimat nam ta hikai kam ni